twagezeho bakomandanga buri munsi bararipozinga bakatubwira ibibazo abaturage bacu. Itsinda ry'abanyamakuru mpuzamahanga ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo na Al Jazeera byasesekaye ikishishe muri teritwari y'Rutshuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye kwishakira ukuri kubijyanye na raporo iherutse gushyirwa ahagaragara n'umuryango mpuzamahanga yashinje umutwe wa M23 kwica abaturage 131 bo muri aka gace. Mu mashusho yagiye ahagaragara ubona bamwe mu barwanyi ba M23 b'abanyamakuru bafite za kamera aho abaturage babwiwe ikibagenza, abanyamakuru bakababwira ko batari buvugane nabo mu kivunge uko bari bameze, ngo basanga mu ngo buri wese akabwira ibyo yabonye cyangwa yumvise. Biravugwa ko abo banyamakuru bajya bivuga ko ubwicanyi bwabereye bahageze mu modoka zirinzwe bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23 mbere yuko abaturage babwirwa ko igikorwa cyo gutanga ubuhamya bwabo kiza kugenda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko abanyamakuru ari bazatanga amakuru y'imvaho cyane ko raporo ya MONUSCO ivugwaho itekinika rigamije gusiga icyasha umutwe wa M23. Umutwe wa M23 yavuze ko aho MONUSCO ivuga ko yakoreye iperereza kuri ubwo bwicanyi bivuga ko bwakozwe ku itariki 29 na 30 nta nkambe bavanwe mu byabo ihari, ahubwo ari mu birometero 30 uvuye aho bivugwa ko icyaha cyakorewe kandi hagenzurwa na M23. Ku ikubitiro abaminisitiri babiri bo muri Kongo bari bavuze ko ubwicanyi bwo mu mudugudu wa Kishishe bwahitanye abantu bagera kuri 300 barimo abana 17, ariko umutwe wa M23 watunzwe urutoki urabihakana. Iyi mibare yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 5 Ukuboza na Minisitiri w'Inganda Julien Paruku wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kuva muri 2007 kugeza muri 2019. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kiyobowe na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya. Nk'uko byatangajwe na France 24, igisirikare cya Kongo cyo cyari cyatangaje ko inyeshyamba za M23 zishe abasivile 50, ariko bukeye leta itangaza ko hishwe amagana. Abaturage baravuganye n'iki kinyamakuru kuri telefone ngo bavuze ko izi nyeshyamba zategetse gushyingura abishwe mu mva rusange. Ku rundi ruhande mu nkuru yayo yo kuwa 8 Ukuboza TV5 Monde ivuga ko mu makuru ifite hari abaturage bayibwiye ko mu baturage biciwe mu mirwano yo kuwa 28 kugeza kwa 30 hagati ya M23 n'izindi nyeshyamba harimo n'abishwe na FDLR na Mayimayi. Imibare yavuzwe haruguru yabaguye urwo bwicanyi, ariko nyuma yaje guhinduka muri raporo y'ibiro by'umuryango abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu Kinshasa ku bufatanye na MONUSCO, aho iyi raporo yemeje ko hishwe abasivile 131 mu gihe kwa 3 Ukuboza M23 yemeye ko hapfuye abasivile 8 nabo bishwe n'amasasu atarabagenewe. M23 ubungubu irashinja FARDC koshya abarwanyi ba FDLR na Mayimanyatura kwigabaho ibitero muri iyi minsi kandi bagahura n'ibibazo bikomeye cyane. N'umutwe wa M23 washinje igisirikare cy'ingabo za leta ya Kongo FARDC koshya abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR na Mayimanyatura bari kwifasha muri iyi minsi mu guhangana n'uyu mutwe kugabaho ibitero, mu gihe muri iyi minsi M23 yatangaje ko yagaritse imirwano ho gatoya by'agateganyo mu rwego rwo gutanga gahenge kugira ngo hashakwe uko hategurwa gahunda y'ibiganiro binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wa M23 mu cya gisirikare Major Uringoma. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umutwe wa M23 uvuga ko FARDC ubwayo irkwanga kugaba ibitero kuri indiro bya M23 aho bwikohereza inyeshyamba za Mayimanyatura na FDLR kugira ngo yirinde ko mu maso y'amahanga byagaragara ko ari we iri gushotorana, kandi ngo hariho gahunda yo guhagarika imirwano mu rwego rwo gutanga gahenge yanashyizwe mu bikorwa na M23 kugira ngo hashakwe uko hategurwa ibiganiro bigamije guhosha amakimbirane. Ibi ngo byatumye FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa batifuza ko ibyo biganiro bihiba, bahindura umuvuno bahitamo koshya abarwanyi ba Mayimanyatura kugaba ibitero ku mutwe wa M23, nubwo rwose ngo herutse gutangaza ko uhagaritse imirwano. Major Uringoma agakomeza avuga ko ikigamijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ukwereka amahanga ko n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo yiyemeje guhangana ndetse ko idashyigikiye umutwe wa M23 kandi ko abanyekongo bose batifuza ibiganiro nawo. Agakomeza avuga ko muri ibi bitero FARDC yanasabye abarwanyi ba FDLR gufasha Mayimanyatura mu rwego rwo gukomeza gushotora no kotsa igitutu umutwe wa M23. Umunsi wacu wagenze neza kuko buryo icyo tuba twirinda cyane urugamba ntabwo ari kugenda nk'userebeka mu muteremuko. Akenshi cyane na tactique nyinshi tunagira n'igituma tunesha ni kwa kundi kugira ngo ingabo bifite ibice bitatu zigenderaho: kuba yaraturinzwe neza, kuba yagendera kuri discipline no kuba icyo gukora afite n'ishyaka rimujyanye. Ubwo rero bituma babyirinda cyane. Nicyo gituma
kuvuga ngo gutekereza ngo ntabwo bihuta uko si uguserebeka no kugutomera amazi ahubwo nizo tactique zituma birinda gutakaza ku rugamba kandi bakagera ku ntego. Muri iyi ntambara itoroshye nk'uko uvuze ngo utabusya bwitamamera murimo muratakaza abasirikare, amakuru atugeraho baravuga ko murimo gutakaza abasirikare benshi kubera imbunda nini zirimo gukoreshwa zirasa mu cyerekezo murimo. Madame munyamakuru, ubundi mu Kinyarwanda gitomboye baravuga ngo byabara wariraye. Kuvuga ngo turatakaza abasirikare benshi, wakarebye ikigereranyo mbonera, igishushanyo mbonera, wakakirebeye ukuntu abaye FARDC birukanka n'ukuntu batibirindiro byabo. Ubwo se ubwo ibirindiro byabo batatakaje ibindi. Iyo basiga imbunda bagasiga ibindi ubuzima, natwe nta nubwo twifuza gutakaza ubuzima bwabo. Ntabwo aribyo tuba tugendera mu by'ukuri. Bakemeye tugashyikirana ntiturwane byakaba byiza kurutaho. Ariko ubwo bemera gusoza urugamba bakawusozanya umujinya ni nabo bacyura. Nk'uko natangiye mbivuga turi munsi y'ibirunga hano kuri Truazanteni za Kibumba. Bavuga ko ejo imbunda y'abaturage bakomeje kwita ngo n'umusada yari muri iki kibaya irasa kuri izo anteni. Mwaba iracyahari n'ubu cyangwa yarimutse? Yimukije se ko twayisigaranye. Ni ukuvuga iki ibyo? Ni ukuvuga ko twayibanyaze twayisigaranye. Iri hakurya yindi barimo kurashisha ni iya kabiri. Bagira ebyiri gusa se ko ari gukora ubundi baguze nyinshi shwashwa zose. Ubu noneho twavuga ngo muri he kuri za Truazanteni za Kibumba mwahageze cyangwa ntabwo murahagera? Ahubwo bari imbere yabo. Bari imbere yaho ntabwo barageraho papa ariko yari buzakirirwe. Ndimo ndahareba hakurya aho bita ngo ni kwa madamu wa perezida ucyuye igihe wa Kongo Kabila. Nyamara ndakurikiye amakuru y'abakoranjije madame munyamakuru ako karere kose turagakontorora. Gusa kontrol ya gisirikare si ngombwa ngo umenye aho ziri ariko mvuga ko ako karere kose turagakontorora. Mu kibaya ndimo ndahareba amatente y'umweru arimo n'abasirikare ariko bakitwa ba FARDC. Mwabangira ngo mwe mutigeze mwinjira mu kibaya? Icyo tuba tugishakamo iki se ko strategy atari zo ngizo. Niyo kugira ngo turakontorora nawe igituma yirukanka abahiye ubwo bwa kontrola muri hejuru. Yego. Hanyuma ejo abaturage bahungaga mu nkambi yindi iri hirya berekera Igoma, ngira ngo wenda mwebwe mwayimenya, bavuga ko murimo kubarasaho ibisasu. Ariko madame munyamakuru, intego yacu ni ukuri icyo kirazira kikanaziririza. Kirazira kikanaziririza. Umusirikare wacu ni mudahushwa. Arasaho umusirikare ari ntabwo arasaho umuturage ari. Kandi afite ububasha n'ubushobozi bwo gutandukanya umuturage n'umusirikare. Bavuga ko abasirikare ba FARDC bari binjiye bari bari hafi y'iyi nkamba ariyo mpamvu mwaharashe. Ntabwo bishoboka ntibibaho. Ejo hari imirwano abo turasa nabo tuharasinga tubareba. Niba umusirikare yamanuka akajya mu rusisiro rw'abaturage ntabwo umusirikare wese batiharashe. Arahareka rwose. Kugeza igihe umusirikare atandukana n'abaturage. Ejo hari imirwano ya M23 na FARDC yabereye kuri iyi nkambi ya Kanyarucinya. Yego. Hari yahabereye? Oya. Icyo ndakivuga rwose ntibabivuga bari kimunyuma gishaje. Ariko Kanyarucinya ntago murahagera. Akanyarucinya numva ko hari impunzi zimwe bazihungishije, izindi ziracyahari, izindi ziri mu migenda zigenda, ahubwo nagira ngo abanyumva bose umbwirire abaturage be guhunga kuko tubazaniye amahoro. Be guhunga yo mu M23 tubazaniye amahoro. Binabashuka ngo bagende rwose. Nibaguma aho ngaho nitumara gutandukanya abasirikare n'abasivile, abasivile turabaproteja kuko tubisanzwe tubikora. Ejo rero Uhuru Kenyatta akaba perezida ucyuye igihe wa Kenya yari mu biganiro na perezida Kisekedi, ariko ejo yasuye umujyi yageze Igoma. Biriya wabifashe nk'iki? Nabifashe nk'uko ari kuzuza inshingano ze yashizwe n'abakuru b'ibihugu. Kandi ni ngombwa mu by'ukuri kuba yaratumwe n'abakuru b'ibihugu byari ngombwa ko yuzuza inshingano ze. Natwe turamushimira rwose. Imvugo zo kubabwira ngo mushyire intwaro hasi ntabwo yigeze kumuheshyira. Madame munyamakuru niba utamuheshyeye ntabwo yavuze ngo tushyire intwaro hasi. Yavuze ko iyi muti ari ukuganira. Natwe icyo dushaka kugira ngo tuganire na government. Umuti ni uwo kuganira ntabwo gushyira intwaro hasi ari umuti. None muraganira murasana se? Niba turasa ni ngombwa. Ni ukuvuga ngo ni magirirane. Twebwe turiteguye n'ubundi ntabwo tubarasa nibo badushotora. Twebwe twivuna umwanzi ariko ntabwo tubarasa. Turashobora kurugamba. Umuntu akumvisha atyo yakwibaza ngo kuki mutagumye Bunagana mukaba mumaze gufata imisozi ingana itya. Urabizi ko twamaze n'amezi abiri twikiye ducecetse rwose dusaba imishyikirano. Amezi abiri yarashize dufungiye mu Kabindi.
bukeye baraza baturasaho bituma tubashushubikana tubahasha kugira ngo tubature mu baturage tubaroha mu ishyamba. aha ubu rero muracyari muri gahunda yo kubashushubikanya pe? bongere twebwe rwose ntabwo tubatura niba badushotoraho intambara, ariko iyo badushotoraho intambara tubageza aho bashaka. Aho ntabwo ndi bwongere kukubaza ngo aho bashaka ni rwose ntubimbaze kuko nawe urabizi icyasubiraho. byagenda bite? udatuma mvuga nabi nkuko namwe mukangi nanjye narakaye, uramenye utazatuma ndakara cyangwa se nabwo nkura akazi. Wowe urumva se nari nakubuze ngo mbone amakuru hakurya ndareba indege ibintu biraka nkabura umuntu umbwira biriya bintu byaka biturika birarasaye. none se urumva atari badushotora, badushoyeho indege, badushoyeho amasasu yo ku butaka, byanga byakunda tugomba kubivuna, kandi iyo tubivunnye tubasubiza aho baturutse hese aho muri ntibahahoze. none sumva nawe nyina aho bahoze urabona ko turahabakuye n'ahandi turahabakura niba komeza kudushotora, ariko niba bakarambika intwaro hasi bakareka guteza akangara twita abaturage, natwe ntabwo twenda kurasa, turemera twicare tuganire. Urumva ikintu urimo usaba gishoboka gufata umusirikare wa leta ngo ashyire intwaro hasi, ahubwo wowe w'inyeshyamba ntekereza ko ari wakayishyize hasi. ariko se bwana munyamakuru iyo uvuga ngo ngewe w'inyeshyamba ngewe nabyawe n'ishyamba ndabizi se mvuka se nanjye mvuka muri Kongo kuko naho havuka. iyo uvuga ngo leta nanjye ndi leta kuko nanjye ni umunyekongo nkawe omeme pied d'égalité. Izi mpaka zanyu baravuga bati mubanze mushyire hasi intwaro tuganire, ntituganira n'abantu bafite intwaro kandi musubire inyuma, nibura musubire hejuru mu misozi, muti ntidusubirayo. iyi gusubira no kudasubirayo, kurambika no kutarambika, buri umwe ararega undi n'undi akarega undi, iyo ubirebye ubona bizarangira bite? ubu waguhindura umucamanza wa handerezo kwimanderezo, birasaba ko mfata umwiherero. aho ndi ku butaka bwacu ndi iwacu rwose, ntabwo ndi umwimukira. n'ubu ndumva bakurasha ahubwo, n'ubu ndumva bakurasha ni n'ubu ndumva bakurasha. ntabwo bambasha ikibirumbo nk'uko uvuyemo. ukomeza uvuge numve nibarasa cyane ugaceceka ndamenya ko bakugezeho. ntawe niba gusubira inyuma n'umva ugonze uhagararira aho ngaho, nawe niwumva umwuka uheze umenye ko mpfuye, ariko kunshobora ntibambasha byo. aha wenda kugira ngo wenda tunibaze, reka dusubire ku bijyanye na politiki. Inshuro nyinshi iyo tuvugana abantu dusa nkaho tuvuga ku bijyanye n'igisirikare, ariko uhagarariye ishyaka ryanyu ntabwo turimo kubona imbwirwaruhame z'abayobozi ba M23. Iki kintu abantu rimwe hari n'igihe bagira ngo muri abanyantege nke mu bijyanye na politiki. ntabwo ari bugeze madame munyamakuru kumva ko abahagarariye politiki batavuga. hari igihe biba ngombwa kuvuga n'igihe bitari ngombwa kuvuga, kandi uhagarariye politiki si umwe si babiri, barahari ku inzego zubatswe za muvuma zirahari, kuko njye ndi porte parole, hari na perezida, hari na executive, hari n'abashinzwe izindi nzego zitandukanye. rero gituma kuvuga ngo ntabwo urumva avuga, hari impamvu ituma umuntu avuga, hari impamvu yo guceceka bikaba bibaye ngombwa kuba atari ngombwa kuvuga. ntabwo muragera aho yavuga rero. ntabwo turagera aho yavuga kandi uzabyumva n'iminsi mike. wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro, hari inkuru ivuga ko mu mirwano y'ejo yari ikomeye, abantu batangiye banabivuga, hashize no mbere baravuga ngo yarakomeretse, baravuga ngo generali uyoboye izi ngabo za M23 Makenga ashobora kuba ngo atakiri mu bazima. naguha nimero yo kamuhamagara kugira ngo nawe wumve ko avuga agihumeka umwuka w'abazima. ubimunsi ariko ubundi mu mezi abiri ashize bavugaga n'ubundi ko yapfuye, bakurikije bati buri ngoma yapfuye, bakurikije bati na Kadijo nawe yapfuye umuvugizi, kandi sindaceceka n'umunsi n'umwe. rero nta gihe badapfa ku rugamba, byo birashoboka, ibyo bihuha birashoboka, kandi n'ubu bigarutse kuri FARDC yo irema ikinyoma nk'umuntu. yego abaturage bahunze haba Kanyarucinya n'ahandi hose baragigoma cyangwa bakerekera mu bindi bice biri hirya. Ibyo bice byo hirya nabyo barimo baravuga ko mwaturutse ibice bitandukanye. rero nibyo nakubwira ngo strategy za gisirikare ni nyinshi, kugira ngo tuneshe urugamba byanga byakwiriye ko dufite strategy, tukagira n'umurongo tugenderaho, tukagira n'ishyaka turwanira n'icyo duharanira. abo baturage rwose ababasha kunyumva bumva ururimi rwa Kaniziyo, aka kanya turimo tuvugana madame munyamakuru, unyumva wese nareke guhunga tekane, utari buhuzwe utavuye mu isasu rya FARDC ambabarire rwose yitonda tekane, turaje tumuha amahoro. Uravuga ngo abakumva mu rurimi rw'ikinyarwanda, muri Kongo hari abavuga indimi zitandukanye, hari ubutumwa utanga mu zindi ndimi zirenze ikinyarwanda? Urabizi nawe ko ndi umuvugizi wa M23 wungirije.
hari umuvugizi wa gisirikare w'Ingoma Major w'Ingoma yego uwo nundiri Lawrence Kanyuka nawe atanga ubwo butumwa nk'uko mbutanga niko nawe abutanga mu gitondo mu ndimi zitandukanye nane nkabutanga kumva iki kirimo imvuga yego aha rero tuvuga ngo uyu munsi wenda muri iki gitondo bo byaramutse bite mu ishusho hari ibyo abaturage batubwira ariko hari ibyo namwe murimo mwumva hari raporo urimo wakira nk'umuvugizi wa politiki uko byaramutse ni amahoro urebye muri rusange iranzira perezida ucyuye igihe